Pinia bangke nili nalitum afan land relocation certificate ka apply na ingia putak sin nang than pon ikpo lapen nalitum kicheng pen kijudan video bang alang igon lalopul nalitum klarda galam chini ikpo lasi pada depin ben chethan pononang aprang si nilimen laki kadu ka weta chini lo lapen non ke lang bom la bangke nalitum kaching honaya channel Karbi 2.0 YouTube channel lo lapen adu het belarjan da dui da kanali tum ber ponik dianon lalopul ne monon fin nili kapre update le wansta men nalitum kilong da prang mate kilang long da prang ya fan lo lapen dia ikta nili patumi ya bangke video nang wan pi thek thedelo mate upload long le delo nili athe nili tum la area mate nili tum arong anat bangke temon arwe thi o masi electric mate current avedat ajoine lo amasi nili ta video bange nang wan pi thek thedelo nili community post tong ta update di pulo amasi update ta long le delo lalo lapen non pena bangke thang problem ave thang ka siksa ga ve pulte nali tum arni wang si video long ikpo mate arni wang si update bange long ikpo tangte pada depin pen la land relocation certificate ka apply ninga puthakle jethan ponanang ko son si ka apply poning ma lapen pp documents ning ma labangke nali tum labangso video long si thek pon long iket po tangte pada depin pen lang pon lonang lapan frang sinang litum la so website long wang nang po mate la so portal long wang nang po rtps.assam.gov.in la bangke madu abang pho abang fi tum ta chini ik tai pol mate arjulong po tai lo lapan la so video description along stamini li la so link bang bi kok lo la sinali tum ning hang abang pho abang fi tum dam pen nali tum wang ik tam lo la so website long lapan nali tum jang si lo wang lo pol te la son screen along mate laptop mobile long stami sonarjan theklongi son theklong det pen finally tum la aber theklongi the 5 option to login register la pen trigger status la pen apple grabins pudui la sinali tum kumanya bang phu abang phijong sinon kimi nang ko hom reaching lang puta prang sinali tum dak la so website long kilodi afan la register pa prang nang pula dak pen register dia afan ile video ta ni islamic elo la sinali tum lang le lang puta lang dam igo la pen akimi lang puta tum la register long berno register long berdet pen finally tum la screen long olam sung hong ik channel lapen dag bana chiklang ekpo afrang sinali tum madu abang file register ita da amen chipinang po lapen email id lapen mobile number pendet dadak password chibinai password kibinai bang lapang tok pre nai capital letter a lapen small letter b jolason lapen 1 2 lahai star hash lahai number binang po lapen nali tum dak pen select state bang select po nang po state selected pen fit nali tum la captcha bang dak pen fill up nang po captcha berdet pen fit la submit igo dak submit det pen fit email long stami phone number long stami nali tum login otp bang nang le ikpo la pen register elo pul nali tum dak pen login nang po la login pu theklong la back bang si kai keson bang si nali tum la login theklong login adim berik nang login adim berdet pen fit nali tum dak theklong please select one dak lason pop up wangi dak hini option nali tum changwai punang pu ingsi bangke nali tum login for transport land NOC service mate dak ber iglo putu nali tum la driving license ka apply la pen RC renewal la pen RC daga learner license la highway akam bang gari motor akam bang la dak pen nali tum claim pon ikme po la pen login for other service pu adem bangke nali tum income certificate do la pen kapre documents nali tum la dak pen long pon ikpo la sinonna bang ke nali tum la login for other service ko dim le berigo dak berik det benefit dak please login nang chiklang ikpo nali tum hong ik chano dak apen video bang e kicheng pin kijot an lang ikon la lopul nali tum ingson sonia lambang e chini ikpo apen aprang si login id bang nali tum la email id berik nang po apen password cheating ni dat pula nali tum la get otp la ber doi otp pen nali tum login tame jong si password chichini pula password ber ek det nali tum la captcha thekloi captcha bang nali tum la ber ek nang pol la lopute nali tum login me pol la login po arjan theklong pol so dim ber ek nang po asi pada dipin penili dak login po la penili dak email pen password ta ber ek elo la pen captcha ta nili fill up ek elo non nili login long ber ek po login long ber det pen fit hong ek chat nang po nali tum la pen dak loading ik po sapso login det benefit dak tang hong ik chat nang
network bang asap so dak England hoy ti lapen la sonar janan chiklang ikpo lapen nalitum ka fill up men nalitum dak chi thek iklong po dak nili men se do iklon nalitum la color dak ban thek polong po lapen dat dak la son about ARTPS so ARTPS dak details ban dak tok etlo nalitum dak ban thek polong po lapen district dak di ma so Karbi Anglong high district ben ta apply mela lapen non la puna litum RA site teklongi RA nat la apply for service pula sodim na litum ber ignang po dak ber igdet benefit aku do thulang la so ber beraba view all available service la sodim na litum ber ignang po dak ber igdet pen loading ikpo dak loading hong ikchana asi tuning rilo kado ka fanta video bang asap ta skip igrino nalitum tangte nalitum krada kalam chini pon igedet po lason ta tax nalitum dak pen penang an dak service do penang an service do nalitum says full service do instance of bakaji clearness also income certificate lapen lapu bang district chitok ik adon nalitum la screen along thek pon langi lapen Karbi Anglong afan polote nalitum la search po thek loin la sodim nalitum ber ignang po Karbi Anglong po ber igon Karbi Anglong ber iglo te dak total Karbi Anglong long kinang so the documents claim me an bang ke dak nalitum na chiklang thek long et po mate klang ik et po lapen ako la pu di next dolang ka pregon selang dam nalitum na next long ber pon igon next long ber igdet pen dak chingpu pon nalitum hong chano la hello lapen non bangke nalitum dak thek ponang pula 12 number long land valuation certificate lapang Karbi Anglong under lo nalitum dak pen thek ponang pula so din nalitum berigo dak berik dat pen loading po sapso nalitum chong hong ik chana dak loading po lapen application form for land valuation certificate labang nalitum dak pen thek monlong po lapen supporting documents nalitum kinang so documents bang lahelo aprang si documents kinai la so form along ka upload nei bang ke up to date original land documents patta bang nalitum mandatory lo lapen up to date khazana receipt lata mandatory la lahini bang chibi si kinang sot lo lapen charge details nalitum dak thek monlong po charge details mate anam kon an sikin naing manalitum la screen along thek monlong etpo town commercial land for non tribal res 102 par khata epen town commercial land for tribal latum hanle dak 52 epen town residential land for non tribal latum hanle dak 82 par khata ngai nalitum dak pen so form ka submit hot la an anam bange pinang vek po lapen nalitum ako sondalang service delivery timeline manal dak thek polang po dak kinang nailo 7 days ang bong 7 days ang bong penalitum la so certificate bang dak pen long ikpo la si application details panalitum dak thek ponloi application details nili dak ka fill up son soni ka fill up na piklang pon ikpo la pen aprang manil na piklang pon ik thek thedat po athema nili nili long pen kom maduta ka apply bang ave stamini li dak pen son soni bang ka fill up nenga process pana piklang pon ikpo aprang sinalitum dak applicant first name koma bang phu bang phi bang pensi apply mana so bang phu bang phi amen bang dak pen fill up nang po la pen akur bang dak pen fill up nang po la pen mobile number la pen father name mate husband name la pen application gender nalitum dak pen select pon nang po please select bodim ber igon nalitum dak male female dak pen chongwai pon ik nang po la pen email id suitable to email id piduna available nang la pen application address nalitum dak pen fill up nang po aprang sinalitum la circle theklongi circle bang select ponang po circle long select that pen dak difu dongka mukam foloni la pen siloni jan dak la pli nalitum circle dak pen select pona la pen mozata nalitum dak pen select pona jong sinalitum circle select that pen fit nalitum dak moza bang dak na chiklang ekpo nalitum dak thek ponang po jamun napar la pen borjan la pen lang mili like thomdo moza bang lapen revenue village panalitum dak pen select panang po revenue village select that pen finalitum la post office bang ta dak pen tok pon ignang po lapen police station dak pen select ponang po la select thai pen fit nalitum long le pata long dak number ka anma lapen email pata periodics pata number dak ber pen ber pon ignang po lapen pata type mangan alitum dak pen select pon ignang po
pata type nalitum dak dui periodic pata miadi pata pupul atau nalitum dak pen select pon ego lapen land area banalitum biga kan malapen kota lapen losa lapen area land area banalitum dak pen fill up ponang po fill up that benefit nalitum la captcha theglongi word verification la so captcha banalitum las ber nang pola ber that pen submit nang po jong si non si submit melang pol nalitum la draft theglongi la draft lom ber ego da automatic chi save that po nalitum draft long da save se lapen submit me pol nalitum la close along le ber ikta chok lapen la ka fill up sing son soni chok che pol la reset long ber thono lapen akimi teng da dak chiwang thopo lapen la submit no lapen kinang so da documents banalitum upload nang po la documents uploaded pen apare payment option nang po nalitum fan ka an sip dak payment nang ke hangma la payment bang pinang po payment pidet benefit acknowledgement number long ekpo la acknowledgement number lapen a form nalitum screenshot denon mo kinang so dia fan la screenshot and nang po lapen print out nang po jola hela process pang lapen 7 days after nalitum status chilang pole dak lang me nalitum status jang se chegi pole la view status of application la sodim nalitum ber ignang po la akung theglongi view status of application la sodim ber ego lapen trick status application long ber ego dak loading ekpo dak loading that pen f reference number lapen from that ason fill up nang ponalitum fill up that benefit trick status long ber ego la get data long ber ego ante nalitum details dak tag long ekpo jola hello process pagal ancholo lapen aprang process panil tan peklang pon tag that po lapen nalitum ta so certificate jong se semari pulte mo nana ne ke thek thek chok chedo pulte nilifan nang contact on nilista menang rab dani afan bor ekpo la sela so video long mala ancholo lapen video lang mesen pulte nalitum share ek thala lapen like comment lai hoi bang ting ni pin nalitum pi ngol lapen la so channel long jong si nang komri milang pun nalitum subscribe ripin penedam igrino la sipinya video long mala ancholo mo kapre ka video long le chitong nang tang te dome thakme kadu kabe Karbi 2.0 YouTube channel ke lang arado on panstame nilin pen kardom